Kuhitukira ndumiriri rirekereirio ni minista wa maria maturigiceirie Keriako Tobiko, itua riu riukite thutha wa kamiti yo kwendekithia kuongererwo ihinda ikiuga kuri maundu matiganite matakinyaniirie, mamwe mao ari gutabania mucemanio na anyiti itemi ruhonge-ini rwa mititu. Oho Ruto nioritie Tobiko gutabania mucemanio na kamiti yo niguo kumathereria itua riu kiumia turorete. Tukihungura kungi kiama kia arigitani KMPDU nikimenereirie itua ria thirikari ria kwandika arigitani eru kuma mabũrũri ma nanja, makiuga kuu ni kumagira kiene na kuonania kwaga mwihoko nao. Mwandiki munene kiama-ini kiu Ouma Oluga niagire kiene riendekithia riu akiuga Kenya ina makiria ma arigitani 1,000 aria matari na mawira, na uguo thirikari yagirirwo ni kumaiga muhari-ini wa mbere hari uheani wa mawira. Such we do condemn, and we are saying that with the current system of healthcare, the Cuban doctors will be frustrated. You can imagine a doctor who is a physician here in Homa Bay and has been denied opportunities to go and further his skills to be a cardiologist or to be a nephrologist, and then you are bringing that nephrologist from elsewhere. Kugina kuo Kenya ni rugamitie waki wa ruthingo rwa kugayania muhaka wa Kenya na Somalia niguo kuhe mweke miario ya wiguano gatagati ka mabũrũri maya meri. Gavana wa Mandera Ali Roba na Mohamed Eden wa Somalia nio manireire o hindi ya mucemanio wao kuria mahinyiririe muingi uria wikaraga gatagati ka muhaka ucio wikare na urumwe na wiguano hatari riciria ria gututhura ngahiha. We temporarily halt the issue of the border securitization pending discussion on the fate of the houses that lie directly on the border, and until consultation and amicable solution is arrived at, then we do not progress this issue any further. Na tugitiriha aikaria mwena wa Mbuvori na Kiriari kaunti-ini ya Embu ni mamenereirie kambuni imwe irihetwo kandarathi ya gwaka ndaraca, makiuga negondereire hari gutiriha waki wa ndaraca iyo iria yagiriire gukiraniria nginyanagia tauni-ini ya Embu. Aikari acio aria makuyuirwo ni matukuya maugite mihango yao ya umuthenya ni thararite kuona matiri na uhoti wa gukinya murimo ucio ungi. Ni moritie thirikari gutacukia makinya maria magiriire niguo gutigirira kambuni iyo na yarikia waki wa ndaraca iyo na ihenya ta uria kwahoteteka. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.